kabiri guteranyaho kabiri ugakuba kabiri ni kangahe? umunani baby mereza amafaranga yanjye bikore turebe. kabiri turenjeho kabiri ni kane dukubye kabiri n'umunani twasoma by the way. turifashisha ibimenyetso kugira ngo turebe ko yariye. tubaze musinga nawe nemera yize. Musinga se yize he? Kabiri guteranyaho kabiri ni kane, gukuba kabiri, kuba kabiri. Okay, no, kubera icyo nkunda kuri agaruye tu. Hello guys, welcome to my YouTube channel Impanga Online TV. Ndi kumwe my husband. Karibu mu kiganiro. Nkunda kwangura. Kunyegera mikoro. Karibu. Umeze ute? Meze neza. Suhuza abantu nyine. Ndabakunda. Ukunda abantu utazi? None sinago banzi. Data tuziranye. Bakuziho iki? Banziho. Gukundana. Niko. Reka nisurize abantu banjye. Hello guys, nitwa Babou. What? Kubutongiye ko ndi igikomangoma. My prince. Barabizi ariko nawe. Barabizi babona noroshye. Ntago babona ko woroshye. Banyarwandakazi tubaye ikaze ku Impanga Online TV. Hari haciyemo iminsi ariko noneho twagarutse. Uyu niwe wabiteye. Uri kumbeshyera gute? Ngiye ndi iminsi mikuru. Iminsi mikuru niwe biteze. Niwe kugambaniye. Umeze ute se? Wambaye neza. Merci beaucoup. Kutamaka bizo. Nuko wakira umugabo. Sorry. I beg. Naona sa neza shu. Mbabarira unyigisha ikinyamurenge tukivuge kandi urakizi. Oya kandi. Unyigisha ikinyamurenge. Tachonzi. Kurambeshe. Chaka ubihumbi 10 utakoreye. Nakura bikoreye. Urumva? Ariko urareka nkubaze ikibazo kimwe. Nta kibazo. Kabiri guteranyaho kabiri ugakuba kabiri ni kangahe? Umunani. Baby mereza amafaranga yanjye bikore turebe. kabiri turenjeho kabiri ni kane dukubye kabiri n'umunani twasoma by the way. turifashisha ibimenyetso kugira ngo turebe ko yariye. tubaze musinga nawe nemera yize. Musinga se yize he? Kabiri guteranyaho kabiri ni kane, gukuba kabiri, kuba kabiri. Ni kangahe? Byivugire. Mani karikira tirabeshya. Oya byivugire. Okay. N'umunani. Okay. Ndahiye nyine. Mubaza kandi ariko ko naka bitanu karoroshye ushobora guhita ukarya. Nta kibazo. Nari mfite inka 250. Urumva? Ngurishamo nari mfite inka 250. Nari mfite inka 250 ndazigurisha. Ubwo nasigaranye inka zingahe? Amafaranga. Oya. Nasigaranye inka. Kandi wazigurishije? Nari mfite inka 250 ndazigurisha. Ubwo nasigaranye inka zingahe? Wagurishije zingahe? Buretse nari mfite inka 250 ndazigurisha. Ubwo nasigaranye inka zingahe? 5 byanjye. Nta nimwe. Watekereje? Yes. Waye mahirwe yo kongera gutekereza.
nari mfite inka 250 ndazigurisha, ubwo nasigaranye inka zingahe? ntazo kandi warazigurishije. Ni ukuvuga ngo nari mfite inka 250. Uri kuncanganyisha. Nari mfite inka 250 nyine narazigurishije. Usigaranye inka 5. Oya. Ufite inka 200. Niba 50 wazigurisha usigaranye nk'iry'itanu. Nereza amafaranga yawe. Kandi utabikoze. Okay, igisubizo ni ikihe? No, winseka. Nari mfite kumbabaza. Umeze ute se? Umwaka watangiye ute? Umwaka urasa neza, intoki zirasa neza. Merci beaucoup. Urasa neza. No ku mutwe urasa neza. No ku munwa. Thank you so much. No ku maso. Thank you. Uri mwiza. Thank you, Sheri. Uri mwiza. Thank you. Uri mwiza. Uri mwiza. Thank you. Uri mwiza. Impamvu urayizi? Ni iyi. Kuba nkufite bimeninze ibintu byinshi cyane. No kuba ndi mwiza birimo. Yes. Bikubeshya abantu. No. Guys, simbeshya. No way. Ntago mbeshya nukuri. Ngenda kijijwe. Mbaza ibibazo bibiri. Wankundiye iki Sheri wanjye? Wankundiye iki? Okay, no. Kubera icyo nkunda. Kuri agaruye tu. Shembe ndakwanze. Okay. How ndakagorye gute? Ndakagorye. Nyine ntago panika. Umuntu uzi ubwenge ni upanika bigapfa. Rero wowe ntabwo. Guys, ngafite Sheri udafite ubwenge. Uzaba abahungu ukuntu babifuza umukobwa w'ikigoryi. Unyine wikora utuntu tukaryoshya urukundo tu. Ubusa nawe nasengeye kanyarira. Ngize ukuri. Umugabo wahoze utekereza mu buzima bwawe yagombaga kuba ameze gute? Nahoze nsengera umugabo mwiza w'umukozi ufite ubwo amafaranga. Hari igihe ufite amafaranga utari umukozi. Bitewe na w'umukozi, mugabo w'umukozi, mugabo uzi gukunda. Like you. None kugukunda ni gute? Utubikora. Umugabo uranyihakanye. Oya, uri mwiza. Thank you. None ubu ngubu n'ubwari buhari ntabwo. Shabe uri kunsebya. Ntabwo ndi kugusebya. Njyewe tandakazi. Undi umukobwa ufite nyashi. Ayiwe. Ko ngiye se ni nyashiresi. Okay, ubwo twakoze opposite. Ako se Sheri, wambwiye ibanga rya nyashi. Ko numva abahungu b'abagabo ngo nyashi means what? Sembeze. None se urumva igitunguru kitabyibushyeho wakigura? Ego. Biterwa n'icyo ushaka. Ari na poiro di. Aryo buriya nacyo ni igitunguru? No, ni ikirungo. Ni poiro? Sibyo? Nyine ni ikirungo ntago ari igitunguru. Ni igitunguru? No. Ibitunguru biri mu moko angahe? Ntago mbizi. Bizi ukuri. Tubwire ibiryo uzi guteka ushobora kuvuga ku muntu. Nyine ukabitekera umuntu ubu ngubu tuvugana ukanabyarura bakabirya. Hari ikintu kimwe nzi guteka. Ugiye kukidutekera? Nanjye niyizi. Ubu tuvugana ugiye kukidutekera ukitwarurire. Kandi utaracyumva. Utubwire n'ibintu birakenerwa ngo kimbwire noneho ubundi tugidutekera nona. Nzi guteka amagi. Ego. Yadutekere.
ndi buhite nsonza oya yadutekere ntaribi. ufata isafuriya ugashiramo amazi udafite amagi. wait amagi already wayaguze angahe? biterwa nayo wumva ubasha kumara kabana dufata amagi nk'icumi ayaduhaza nge nawe nk'icumi kazo gato yego ra 10 nabwo nuko nabandi umushyitsi yego ogiye kabanga base oya ntabwo ngiye nabeshyeje ntazabasura rata mukamuturyo duki so ufata amagi nk'icumi ukaba uyafite ku iparato ugafata isafuriya n'amazi ugahita ucana gaze ugahita wagiye mu gikoni yego ugacana gaze ugaterekaho ugashiramo amazi ugapfundikira bikabira akabira nyine cyane agashya iminota 5 ku 10 5 cyangwa 10 yego ugahita uyakuramo ukayashira ku iparato abagishyushye yego ukarindira abanze ahore mu gake yego ugahita ujya ku kabati mu kabati yego ukazana amasahani yego ukayashyiraho nyine ukazana umunyu agasenda ugatangira ukarya ubwo turariye saa sita ko wagira ngo ntubyemeye ntane ngeremo sure saa sita nk'umugabo n'ibyo wamugaburira amagirega ni meza mu mubiri none ibyo nabirya kangahe ubwo ibyo nabirya saa sita bikagera nimugoroba bikindimo amagi akomeza umubiri okay ubwo n'umunsi wa mbere wa kabiri se na ku munsi wa kabiri nagutekera kawunga kawunga ni ibiryo by'abagabo kawunga urarya zumbwira ucumba barinyigishe nagucumbira kawunga buriya nzi gucumba sheri uzi kuracumba kuravuga iki yego uzi akawunga ku munsi wa kabiri nagutekera akawunga n'ibishyimbo yego waba ukomeye ugira power ku buryo wananterura n'umunsi wose wow kawunga kagute wayirisha iki akawunga biterwa n'ibyo ukunda hari abakabarisha inshyushyu ibishyimbo cyangwa inyama utegura akawunga nk'ibisanzwe kamara gushya ukaba wateguye inshyushyu nziza itarimo amazi ukayiteka igasa nk'ihora ikaba ari akazuyazi ewana waha umwana se ibyo nibyo twama turya imasisi waha umwana se ubutekereza neza mbabarira rusezera abantu ubundi tugende tugiye he kurya guys tugiye kurya turaje mu kanya basezere nyine mudukurikire ku Mpano Online TV yes ku Mpano Online TV mudushigikire mugane subscribe like na share turabakunda okay yego mwakoze cyane uyu niba nzamushobora aho nzagukwa ngahe ariko katwigendera nasezeye bana banje nabasezeye yego